Assalamu alaikum. Hurmatlı mekendeshler, jana Bayt kanalına talçıları, tuğanlar. Bugün biz Oş oblası, Oş şarında Төлөйкөндө ипподрomdayız. Ипподрomda нашul Алато парадасындағы қойдың ет май бағытындағы Алато парадасының выставкасы болып жатат. Туғандар, бұйырса нашул выставкадан жақсы чыгарыштар көрсөтөбүз. Азыр бұйырса мына жерде 2 тиш, 4 тиш, 6 тиш кочкор койлордун бұйырса выставкасы болот. Мына ушул жерде бойын, салмагын өлчөп, бұйырса башталышы кызуу башталып жатат. Азыр эми ачылыш эми башталыштар азыр башталат. Ага чейин биз этап менен көрсөтүп кетебиз. Бул жерде мына баш байгени көрүп турасыздар. 07 коюлган, жаңы 07ден коюлуптур. Баш байге ушундай. Андан кийин бул жерде скутерлер 1-2, 3-4 орунга ушундай скутерлер кетет. Баш байге мына ушул автоунаа, андан кийин 2 желмаян өздөрү көрүп турасыздар. Приздер дагы өтө сонун коюлду. Бул жерде дагы мындай бүт машинкалар, коюн жыйналган машинканын күчтүүлөрү, түрү коюлду. Баягы койчуларга керектүү мына ушул машинкаларды дагы койду туугандар. Анан негизи бул жерде ошол калыс автоунаа атайын студенттерден койду, агайга дайындап, жалаң студенттерден, жаштардан койду. Калыс жакшы болуш үчүн жалаң жаш студенттер коюлду. Койго түшүнгөн, ушул кой багытында жүргөн студенттерден коюлду туугандар. Буюрса бүгүнкү чыгарылыш мына ушул Ош шаарынан Төлөйкөндө болмокчу. Ал жерде да мына кубокторду азыркы учурда даярдап, жазып жаткан чагы мына көрүңүздөр. Бүт медалдарды, грамоталарды даярдап атат. Келиңиздер, кош келиңиздер. Бүгүн Кыргызстандын 7 дуандан келген инсандар, жеке ишкерлер бүгүн сонун бир Алато пародасынын көргөзмөсүнө чогулуп отурабыз. Өзгөчө ушул Ордолуу Ош шаарында сиздерди көрүп туруп абдан кубанычтабыз. Анда эмесе бүгүнкү иш-чарабызды салтанаттуу түрдө баштап берүү үчүн куттуктоо үчүн сөзгө чакырабыз. Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Арстанкулов Талантбек Курбаналиевди жана Каракулжа райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Сыдыков Замирбек Бейшеновичти, Алай райондук мамлекеттик администрациясынын акиминин биринчи орун басары Жапанов Шерикбай Жеңишбековичти жана Алато пародасынын түштүк региону боюнча төрагасы Сатыбалдиев Курсантбек Камраевичти биргеликте чакырабыз. Кол жабылар. Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Арстанкулов Талантбек Курбаналиевичке берилет. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу чарба тармагынын өкүлдөрү, кадырлуу биздин фермерлер, алыстан, жакындан келген ардактуу коноктор, биздин ушул жакшынакай иш-чарабыздын катышуучулары, облусубуздун жетекчиси, президентибиздин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманхан Батырбекович Кенжебаевдин атынан бүгүнкү мына ушул Ош облусубузда, Ордолуу Ош шаарыбызда өтүп аткан асыл тукум Алато пародасындагы кыргыз койлордун көргөзмөсүнө баарыңыздарды кош келиңиздер демекчибиз. Урматтуу мекендештер, албетте бүгүнкү өтүп аткан иш-чара биздин эле облусубузга эмес, жалпы республикабыздагы ушул айыл чарба тармагына өтө маанилүү окуя. Анткени өзүңүздөр жакшы билесиздер, биздин бүгүн мамлекетибизде ушул азык түлүк бир коопсуздукту колдоо, камсыз кылуу, селекционерлерди колдоо, айыл чарбаны жалпы эле өнүктүрүү бул ушул мамлекетибизде болгон артыкчылык багыттарынын бири мамлекеттик саясат. Албетте асыл тукум Алато пародасы бул биздин айтып өткөн селекционерлерибиздин, ушул адистерибиздин, чарба адистеринин, баккан биздин фермерлердин талыкпас эмгегинин натыйжасы. Албетте Алато пародабыз өзгөчөлүгү кандай өзгөчөлүгү? Өзүңүздөр багып, ушул багытта аябай иш алып турасыздар, жакшы билесиздер. Бул өзүнүн көрсөткүчтөрү менен, албетте ушул чарбада пайдалуулугу менен, анан ушул климатка, чөйрөгө, ушул аба ырайына баардыгына ошо ыңгайлаштырганы менен мындай бир өзгөчөлүгү бар. Кыргызда бир жакшы сөз бар.
мал жаның аманбы деп сұрайды. Бірінші малды қойып, анан жанды қойған да. Азырда біз сөйлесек, көңістер қойды қарап жүресіздер, бізді қарабай. Құдай, бұл деген не деген сөз? 4 түлік малдың арқасынан қырғыз қылымдар бойы жүріп, өзінің үй бүлөсүн, өзінің мамлекеттілігін ушул мал жан менен багып келгендигинин белгиси. Анан ушул иш-чараны уюштуруп аткан биздин ушу Кыргызстанда асыл тукум деген маселени койдун, малдын, аттын туягын санабай асылдуулукка өтүү деген маселеси чоң суроо туулат. Ошол суроонун ичинен дагы ассоциациялар атайын түзүп, ушул ар бир пародон чыгарып, ушул жерде салмагын өзүнүн асылдуулугун көтөрүү боюнча чоң иш-чаралар уюштурган биз үчүн чоң бир багыттардын бири. Мамлекет жөн турбайт, мунун баарын көзөмөлгө алып туруп жардамыбызды көрсөтөбүз. Биздин дагы Кара-Кулжа району боюнча атайын стратегиялык пландарыбыз бар. Уруктандырууну көбөйтүү боюнча. Анан өзгөчө ушу Курстан экеге ыраазычылык билдиришибиз керек. Себеби мындай иш-чараны көп жылдан бери өткөзүп атабыз. Мындай ала тоо пародосын көбөйтүү бул биздин баардыгыбыздын милдеттерибиз. Ошон үчүн ийгилик каалайм. Аман-эсен, аманчылыкта көрүшүп, Кудай уса мунун аркасында дагы өзүнчө бир резолюцияларды кабыл алып, мамлекет дагы, жекешкер дагы, өнөктөштөр дагы баардыгыбыз биргеликте иш алып барсак, демек биз асыл болуп өтөбүз. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун, аманчылыкта, жакшылыкта көрүшкөнгө насип этсин. Асылдыктын малыбыз көбөйө берсин. Рахмат. Чоң рахмат. Урматтуу фермерлер, урматтуу бизди сыйлап келген, жогорудан келген облустун жетекчилери, акимдары, сиздерге баарыңыз өзүмдүн анан ушу жамааттын атынан ысык салам айтам. Сиздерге чоң рахмат. Алтындай убактыңыздарды бөлүп, биздин жакшылыктарды бөлүшкөнгө келгениңиздерге. Урматтуу фермерлер, урматтуу чарбагерлер, мына бүгүн экинчи бөлүгүбүз өтүп, иш-чарабыз өтүп жатат. Ушуга кыйындардын кыйын утсун, баарыңыздарга, ишиңиздерге ийгилик. Мына биздин ала тоо пародасы сандан сапатка өтүү максатында биздин кочкорлор, койлор көргөзмөсү келип өткөзүп отурабыз. Кийинки муундарга, фермерлерге, жаш фермерлерге мына биздин үлгү болот деп ойлойм. Ушундай бизде чоң кочкорлор, койлордун бүгүнкү өзгөчө көргөзмөлөр өтөт. Ошого баарыңыздар куш келипсиздер, ишиңиздерге ийгилик, жакшылыктарда, жакшы күндөрдө жолугушуп жүрө эле. Майрамдар майрам боласın. Чоң рахмат, терең ыраазычылык билдиребиз. Жетекчилерге терең ыраазычылык. Атайын улуу башын кичи кылып, бүгүнкү сонун бир керемет иш-чарага келип отурушат. Чоң рахмат, иштериңизге ийгилик болсун, бар болуңуздар. Анда ардактуу меймандар, сахнага куттуктоо үчүн сөзгө чакырабыз. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигине караштуу Асыл тукум мал чарба жайыт жана тоyut департаментинин башчысы Мыктыбек Календаровду чакырабыз. Кол чабуулар. Ассаламу алейкум, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, өзгөчө фермерлер. Мына суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинин атынан ошо министрликтин негизги багыттарынын бири ошол мал чарба тармагын сапатын жакшыртуу, сандан сапатка өтүү, элдин экономикалык жактан жакшы кирешет табуу деген багыттарынын бири. Ушул иш-чарада ошол багытка арналган бардык фермерлер, өзгөчө ала тоо породасын баккан фермерлер. Бүгүнкү чоң иш-чара баарыңыздардын фермерлерге, ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Ошол бүгүнкү официалдуу түрдө порода катары катталган ала тоо породасын мындан ары өнүктүрүүгө дагы өзгөчө салым кошосуздар деген ишенимдебиз. Биз былтыркы жыл эле официалдуу түрдө порода катталган болсо, мына дагы жылдан жылга фермерлердин катары көбөйүп, өзгөчө Ош, Жалал Абад, Баткен областтарында статус алган чарбалардын катары кошулуп, кызыккан фермерлер артып атат. Буйруса, ушул темп менен бара турган болсок, биз ушул чарбадан мыкты кочкорлорду
башка өлкөлөргө дагы экспортко чыгарганга мүмкүнчүлүктөр болот. Себеби биз жакынкы күндөрдө эле атайын министрлер кабинетинин токтомуна өзгөртүүлөр киргизүү менен фермерлерибиз жакшы киреше тапканга мүмкүнчүлүктөр жаралуу максатында биздин ата мекендик койлорду башка мамлекеттерге таанытуу максатында ушул асыл тукум койлорду дагы экспортко чыгарганга уруксат берилген. Ошол асыл тукум ала тоо койлорду өстүрүүгө өзгөчө мыкты салым кошуп келген мыкты биздин чарбакерлерге дагы министрликтин ведомстволук наградалары, сыйлыктары бар эле. Ошолорду дагы ушул иш-чарада тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинин өнөр жай Кыргыз Республикасынын агро өнөр жай комплекси чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты ишке ашырууга олуттуу салым кошкондугу үчүн Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинин ведомстволук сыйлыктары менен төмөнкүлөр сыйлансын. Кыргыз Республикасынын айыл чарба министрлигинин Кыргыз Республикасынын айыл чарбасынын мыктысы төш белгиси менен Юсупов Аскербек Керимбекович Аскарбек асыл тукум кой чарбасынын жетекчиси. Бир кол чабып коюңуздарчы. Аскарбек экебиздин бүгүнкү күндө чарбасындагы эң мыкты кочкорлорду чыгарып, сиздерге жайылтып, сиздердин дагы чарбаңыздардын жакшырышына салым кошуп келаткан агабыз. Дагы бир жолу бүгүнкү сыйлыгыңыз кут болсун. Кол чабуулар, Юсупов Аскербек Каримбаевич. Айыл чарбасынын мыктысы төш белгиси менен сыйлап жаткан кезде. Ар бириңиздерге ушундай сыйлыктар насип этсин, урматтуу фермерлер, жеке ишкерлер. Ушундай эле ведомстволук сыйлыктар менен Кыргыз Республикасынын айыл чарбасынын мыктысы төш белгиси менен Матиев Эрлан Маликович, Ноокат району, Кыргыз Ата айылы, Ак Буудан асыл тукум кой чарбасынын жетекчиси. Кол чабып коюңуздар. Ноокат районундагы мыкты чарбалардын бири. Кол чабуулар болсун. Ноокат районундагы Кыргыз Ата айыл аймагынын Ак Буудан асыл тукум кой чарбасынын жетекчиси Матиев Эралы Ачы Маликовичке биздин мыкты төш белгиси сыйланып жаткан кезде. Алган сыйлыгыңыздар кут болсун. Мындан да чоң сыйлыктарга жетишкениңиздер, чарбаңыздар өнүгө берсин. Буйруса дагы катарыбыз толуктап, асыл тукум чарбалар көбөйө берсин. Куттуктайбыз дагы бир жолу чоң бүгүнкү иш-чараңыздар менен. Чоң рахмат, терең ырахмат билдиребиз. Жетекчилерибизге иштеңизге ийгилик болсун, дайыма денсаулыкта болуңуздар. Анда ардактуу иш-чаранын катышуучулары, биз ставкабызды баштайбыз. Баарыңыздарга маалым болгондой, көрүп тургандай, бүгүнкү ушул Мелдештин баш байгеси автоунаа туугандар. Кымбат баалуу сонун машиналар жана ошондой эле фермерлерге керектүү желмаян, скутерлер бар жана кымбат баалуу билектерибиз бар. Демек бүгүн ушул Мелдеште эң татыктуусу, эң күчтүүсү утsun деп ниет кылып. Бир кол чаап коюңуздар, биз баштайбыз. Калыстар тоонун мүчөсү Абдилажан Курманбек, Курманали уулу Нурлис, Бабанатаров Алайбек мырзалар тоонун. Бир кол чаап коюңуздар Калыстар тоонуна. Жалаң жаш студенттерди койду бүт так реальный болуш үчүн. Тиш текшерүү боюнча Калыстар тоонунда Гуламов Мухаммед мырза, биздин эксперт. Кийинки мырзабыз Алайчы уулу Айсбек. Кийинки боюн өлчөө боюнча Калыстар тоон Абдыкапаров Хан Тенгир, Акимжанов Бекболот мырзалар. Ал эми таразага тартуу Калыстар тоонунун мүчөсү Маликов Санжар, Алимбеков Жумабек мырзаларга бир кол чаап коюңуздар. Ушул инсандар бүгүн калыстыкты карап беришет. Жалпы
фермерлерден қошқорлорун, койлорун жакшы бир татыктуу аныктап беришмекчи. Жалал Абад қошқору. Салмағы 113 килограмм. 113 килограмм. 100 килограммдан башталган. 100 килограммдан ылдый болсо недобес болуп калат. Биринчи Раимов Мамасали акабыздын Тайгара аттуу эки тиш кошкору. Бараңлашы. Ноокат районунун Тайгара аттуу 103 килограмм. 103 Тайгара. Биринчи. 103. Недобес болуп калды, 103 болду. Карабай. 95 кен бойум. 95 бойум. 95 сантиметр. Экинчидеги. Карабай. Карабайырдын бою 95. Kalbayırlı Cenişbek. Adidas. Cenişbek bakalımsın da. Adidas деген hayvanatı bilen aldı. Koçkor. Riske koyuladı. Карагылжанын Жеңиш мырзанын кочкору, эки тиш кочкор, Adidas кличкасы. Салмагы 106 килограмм. 110 жетпей калды. Жеңиш ака. Эреже боюнча 110дон жогору болуш керек, 110дон жогору болот экен. Урматтуу жамаат, эки тишке 110 килограммдан асса мына алжакка алып кеттиңиздер. Убакыттан отурбайлы. Силерден сураңыз. Черный бриллиант деген кочкору, эки тиш кочкор, Нокат району. Нокат району, Мамасали акабыздын кочкору. Салмагы 113 килограмм. Машалла, жетти. 114. Констатовал. Onu bilmiyorum bak. Бриллиант деген koçkor экен. Бриллиант деген. Мамасали koçkor. Раимов Мамасали черный бриллиант. Bir aylandırıp oğlu, okey. Bir aylandırıp. Birisi boyun ölçeğiyle, ana gidiyor. Boyun ölçeğiyle. Бриллианттын бою канча чыгат экен? Волонтерлар boyun Bak, iki tiş koşkorları. Al gelinizler, giyikler. 110'dan jogorulар. 3 santimetre. Tarazan açıp koyuyoruz. Tarazan açıp koyuyoruz. 128 yarım kilogram. 128 yarım kilogram İki eкен. diş. Balbanbayev Taşbalta ağabeyimizin Karakorum çıkar. Karakorum деген koçkor экен. Taşbalta ağabeyimizin mынау Karakorum koçkor maşallah. Açılabız yiğitler biraz. Rost 94 yarım. 94 yarım santimetre. Karakorum'a yazıp koyunuzlar. 94 yarım santimetre. Zürlerin aslından ekstererge. Sınına iyi. Yazdınızlar mı? Kiyingi katçı Yayev Üsön. Kapitan аттуу koçkor экен. Үсен агабыздын. Klitschkası kapitan. Tarazadan alsırak durunuzlar. 111 kilogram kapitanın vesi. 111 kilogram kapitanın 111 vesi. kilogram çıktı kapitanın boyu salmağı. Acımatov batta terden tursun. Kaçtan cana ataman koçkolları minin. Doksan 9 santimetre kapitanın boyu. Kapitan boyu 99 santimetre oldu. Üsен agabыздын koçkoru Nokat'tan geliptir. Nokat dedi. Hurmatlı fermerler, tarazadan keyin qo'chqorni aylantirib,
Komisyanın üstüne biraz aylandırıp bana giyin getirin ha. Ekserini bağ veririz ha. Ekserini. Aldın артын көргөзүп жүрлердин астында biraz bir 10-15 секундка кармап болгон сулуулугун көргөзүп анан кетсеңиздер ошого карата бал берилет экен. Капитанга берилген балдар 4 4 4 4. Патта. Кыда кой. Каштан кличкасы. Кличкасы Каштан. Ona жабыш керек. Qaysi rayon aka? Noqat rayoni жазып qo'yasiz. Вес 128,5 kilogram. Maşallah. 428,5 kilogram çıktı bundan nokattan. Geliptir. Koşkor klичкасы Kaştan eken maşallah. Adam boyunu çeytenden güçlü bağ koyup hem nokatta güçlü bağ dester koydu çö. Mutlaka koy bardığına жылқы koy bardığın güçlü bağ şat. Bağ koydu da maşinaya olsun. Толтырып koydu. Kaştan Rost Yarım. kaça? 87 yarım. 87,5. 87,5 çıktı. Ha. Aylandır. Ataman çıkav. Ataman. Ves 128,5 çıktı. Cana bir koşkar doşunday çıktılar. Ha. Matmusayev Sadır Kökbel koçkoru menen. Matmusayev Sadır Kökbel jana kara koçkorluru menen gele beriңiz. Katta. 24. Bu qaysi koçkor? Kökbel mi je kara o? Kökbel degan koçkor ekan. Koçkoru. Qaymanatı. Matmusayev Sadır ağabeyimizin Kökbel koçkoru. 117 kilogram. Maşallah 117 kilogram. Nokattan 117 Kökbel degan koçkor ekan. 117 kilogram salmoqdagi. Qarasaga qara qo'chqoringizni olib kelaversin aka, u vaqtni tutamiz. Kökbel ekan buni. Ondan keyingi qo'chqori Matmusayev ağabeyimizin qara degan qo'chqori. Bormi aka? Ondan keyin tayyorlanaversin. Raimov kim deydi? Chornoy brilliant chiqdi. Mana o'qish. 98. 98 çıktı boyu. 98 santimetr Kökbel'din. Kökbel'in boyu 98 santimetre oldu. Sucar kalparınızlar ekstrerge. Anda görölü. Nam koçkordu görüp özür daha bağ verirler. İyi ki koçkor eken. Buradan nokattan Kökbel degen. Nadirov Aravan. Saparov Azıcık Aravan. işleri oldu. Kobra qo'chqori. Nadirov'tun İstanbul qo'chqori. Kelaverіңіздер. Ondan keyin tayyordansın. Bo'riyev. Rozu degen koçkor eken. 110 kilogram 110 kilogram rovuna çıkıp durdu. metrga. Metrik aparat. Özü ek kişiler 10 kilogram, 110 kilogram boş gerek. Andan keyin katçıla turan bolgan. Buna 110 kilogram koçkor. Rozu degen koçkor eken. Emi boyun ölçüşet az boyun aytacak. Boyun daha göröz. Bu qaysi qo'chqor kimniki? Kim? 87,5 çıkıptır boyunda. Matmusayev Sadır. Matmusayev Sadır ağabeyimizden Kara degen koçkor eken. Rost qancha oldu? 87,5. Bir mit qo'yibdingizda. Matmusayevning jazdini qarani. Qaraning vesi 125 kilogram. 125 kilogram çıktı maşallah buna. Aytdım o nokatta Nerge bir mit? Eksteriyerge. Bardı öyle neyse. Eksteriyer. Nokatta nokatta. Sınına. Ha. Ko'tarmayın. Az biz boyun ölçü odat Kara'nın. Ha. Çok rahmat. Rozuga berilgan bağlar 4 4 4 3.
Bir min şaşılbay turunguzlar. Karanın boyu kança 95 jar. 95 jarım. Ketpey turunguzlar. Yarım boldu Karanın boyu. Ha. Abroy degan qo'chqor Amanov. Bir tuğanımızın qo'chqori. Abroy qo'chqor ha? Amanov. Amanov. Abroy degan qo'chqor. Siz kelgizdir. Satıbaldiyev Kursat akanın rekord sana bıtı Şermatov Almaz alaydan kelgen qo'chqori. Esanaliyev Ves qancha oldu? qo'chqori. Tarazaga jaqib kelavergizdir. Abroydun bu ves qancha oldu? Rost aytib qo'yla. 120 oldu vesga. 94. 94 boyu Abroy, ves 120 dedi. Ha. Abroy. Bir jazaveringizlar o'zingiz. 5 4 4 45. Bu qaysi qo'chqor? Akkula charbasidan kelgan Satıbaldiyev Kursat akanın Maşallah boy butayar ekan maşallah. 119 yarım kilogram. Ha, iki diş 119 yarım kilogram. İki diş Butayar. butayar ekan. Ha. Çok telavaşı jayın ekan maşallah. Butayar. Hem boyuna. Ko'rat. Rekord bu. Oşanda ile Kursat akanın ikinci qo'chqori rekord attı klichkasi. 129 yarım kilogram. Maşallah mına rekord koydu ama. 129 yarım kilogram çıktı. Ha. Hozircha ekishtirni rekordi altına zatı jarashib rekord qo'yib tursa. Ha. Rost 98 biter. 98 butayar çıkıptır boyu halka. Butayar. Ondansa Eksteryer sınır. Kalsların aslından. Sandakanın qo'chqori biter attı qo'chqori. 98 cent. Toplam rekord ikisi de 98. Boyu 98 çıktı. Maşallah. 98 rekord. Rekord 98 çıktı boyu. Ha, biterge berilgen ballar 5 5 4 yana 5. Çıkmadı. 1-4. Biter. Biter Böyle ikinci qo'chqori rekord attı klichkasi. Kursat akanın qo'chqori. Hozircha Vestin rekord o'ttiradi atına zatı jarashib. 5 5 5 Çıkmadı. 24 oldu. Nasıl qo'chqorgan bu? Sayma. Sayma degan qo'chqor. Esanaliyev. Esanaliyev ağa. Esanaliyev. Sayma degan qo'chqor. Ha. Dişicha. İki kişi bo'lib qoldi. Boyu 92 çıktı. 92 çıktı. Saymanın versi qancha oldu? 113 yarım kilogram. Rost 92. Eksteryerga. Ha, maşallah. Murdash degan qo'chqor bormi? Cho'ng qo'chqor. Tegarat ko'rsatib qo'yinglar. Nurg'ozniki qarasi. Narg'azi ekan qarasi. Qashdan bu? Qaro. Qara degan Qarani qo'chqor. versi. Ne demek? Nidavis bo'lib qoldi. Sonra. Altabayev Kursat. Grom attı qo'chqor. Grom. Altabayev Kursat. Grom. Grom değil. 127 yarım. 127 yarım kilogram çıktı maşallah. Kursat değerli. İkinci qo'chqor alıp koyarımızdan. Şantara Kursat'ta Osmanlı'da para çoğun alıp gelirsen. İkinci binen bugün Mustafa bütüp Bartın etkiler. qo'chqor ekan.
Rost. 1 metre 1,5 santimetre. 101,5 santimetre. Bir yarım ekan maşallah. Burası. Eksteren. Yarım. 127,5 kilogram. Zürlerin aslında. Olduğu görgüler ağır. Beş, 4 tane 5. Jandarayı kursaktan ağzın. Osman attı açıkları, kaysın. Jandarayı kursan. Ya anamda taraza kişiye iki taraza iki türlü olup işte oynamadı diye. Bir kılarını ağrıyor. Bakımda beşleri bir de olup kalganlarda realde bu karamasından beşteyiz. Eğer kort çıkmasıyla can alsa. Asman koçkaram, Jandarayı kursan takan. 113 çarık kılaram. 113 yarım. Asman attı Koçkar eken. Bu kaç karam? Jandarayı kursan takan. Kara attı koçkarım. Kara attı Koçkar eken bu. 119 yarım kilogram. 119 yarım kilogram maşallah. Rost. 94 yarım üstü. 94 yarım bolup turmuş Asman. Aşır Aliyev Taylaktın. Alyans attığı koçkarım. Ajax mı? Ne koşacağız mı? Ajax koçkarım. Ajax Koçkar eken. %117 yarım kilogram. 117 yarım bolup kaldı. Ajax. Ajax. 117 yarım kilogram. Kara. Osman attı koçkar bu la. Karan attı 91 yarım. 4-3. 91 yarım. Kara bu la. Karanın boyu 91 yarım. 91 Eksteren. yarım. Ajax. Biraz aldı. 96. Ajax. 96 iken. Krok tanesi, mordoları, mok şeker. Karan. Bolda verildi bollara. 3 4. Ondan iyi. Aşır Aliyev Taylaktın. Ayak sattı koçkarı. Razı ezin bir görgüsü. 5 canım 5 25. Ha, 25 alıp gitti. Sulu oyuncuları. Oyuncu aldı. Adam Kuluf tülek attı. Aşağı değil Taylaktın. Boy ekti. Aşır Aliyev Taylaktın. Boy ekti attı. İkinci koçkarı. Boy. Boyun değil. Boy. Boy değil. Aşır Aliyev Taylak 138 yarım kilogram. Allah'ım lan. Şevalamak. Tamam, hayla kalsın. 132 yarım kilogram ne yapmış o? Aşır Boy Aliyev isteyen Taylak olacak. Ciraf attı koçkarı. Tarıza kaptırıyor bizden. Ha. Hayla tık ekişler derdi köptüm. Ha, ikinci koçkarı, üçüncü koçkarı bu. Adam Kuluf tülek dayandansın. Şerimatı Rustam. Onarbayev Abdülkarim de getir dayandansın. Çaktan aldım çaktan. Ziraftın 111 kilogram. 111 kilogram. Tu aldı. Kaça? Özünüz alsın. Bunu karmağanı bir şey yapayım. Tüp düzen. 91 yarım.
91,5. Nesi? 91,5. Burası telefon çıktı. Kaça? 91,5. Boyun. He? Boy 91 yarım. Besine rekord koydu bro. 138 yarım kilogram çıktı. Eksterior. Boyun. Aylandır. Kuyruğundan kaç. Kuyruğunu aç. Aylandırsın. Ne olsun? Kulaktan bütün canımaya varmasın. Oldu. Boyun kabelini bağlı. 5, 5, 5, 4, 4. 99,5. Bu zirafa. Ziraf. Zirafa 99 yarım. 169 yarım çıktı boyu. Eksterior. Allah biraz. Allah. Vallahi boyu. Şiraf. 5, 4, 3. Zirafa. İyi başlar. Hatta bu bir de yaptım. Bir de yaptım. Olacaksın. Bir de yaptım. Terini arkada kendine. Bu masa yok mu? Yok bu. Adidas. Adidas. Tamam. Var mı? Hatta bu bir de yaptım. Bir de yaptım. 316 gram. 116 gram çıktı. Bu diğer attı kaç var iken? Bir Aşırı Aliyev, Abdümanap, Adidas. Aşraliyev Abdümanap ağasın Adidas degan qiz bor ekan, maşallah ikki. Nasırrov'dan yesi 122 yarım kilogram. 122 yarım kilogram Adidas. Adidas, dur ya Adidas. 122 yarım ha? Adidas bu. Aşırı Aliyev, Abdümanap. Aşırı Aliyev, Abdümanap. yarım. 91 yarım. Ekstra. Karazaga değerdansın. Şermatov, Rustam, Nasırov değerden dursun lazım. Başın, kulağın, tımşığın. Özünüz narı turup, olun. 5, 4, 5, 4. Nasarov Nasırov'dan yesi 117. 117 gram çıktı Nasarov. Verme, top. Nasırov. Nasarov'dan 93 yarım santimetre. 93 yarım çıktı boyu Nasarov. Bir avatta çıkarım. Narbayev Abdükerim ağasından general degan qiz bor ekan, maşallah. Besi qancha chatgan. Maşallah 125 gram. 125 gramga maşallah ikki chiqib chiqib General aldım esa. general ganat. Karazaga Giki'ye değerdansın. Kosmos attı koçku. Marat Talioğlu Koştarbek Kosmos attı koçku. 91 yarım. 91 General'ın yarım. boyunun büyüklüğü 91 yarım. Ekstrer. 91 yarım çıkıptır ne? Kalısların nazarından beri. 5, 4, 5, 4. 124 124 gram çıktı. Gerçek krasıp çıktı. Kassap çıktı etine. Bir de var mı yok mu? Çok ha? Andan ilk caz. Nasıl kaç? Abazov Zamir dediniz mi? Abazov Zamir. Abbasov Zamir degan ağası kaç var ekan? Ballar belirgen 5, 5, 4, 3, 5, 2, 4. Hayman atı qanday ekan? Klichka. 450. 450 deydi. Maşallah. 5 kança? 121 kilogram kilogram. çıktı. Kliçkası 450 iken.
Maşallah. 450 degan qo'chqor. Ekitişler. Kim kaldı daha? 98. Boyu 98 Ekitişler maşallah. nektar familiya tükenip kaldı. Gelip kalgan bolsa taktap koyunuzlar. 98 ekan maşallah. Ekitiş koçkoru varlar. Nektar familiya tükenip kaldı. Bir minut. Çayır izleyelim. Birliğin bağlar. 5, 4. Sirma, 4. Ekitiş mi? Boya kaç çıktı hazır kılın? 98. Batken'den gelip duruyoruz qo'chqor. Hadis degan qo'chqor ekan. Qaysi qo'chqorning bolasi deydi, az daha so'rab qo'yamiz. Familiya aytib qo'yasizlarmi? Babayev жазылған. Babayev Mardan ağabeysin. Mardan. Birinci Hadis. Hadis degan ikisi qo'chqor ekan. Hayırlı olsun. Çekişmek dostum. Rekord Jalal. Yegiş. Yego attı olsun. Aferin tezdet. 500. Yarım kilogram çıktı buna. Hadis degan qo'chqor. Hadis. Maşallah. Boyunda 350 deydi. Boyunda görüyoruz. Hadis degan qo'chqor görüyorsunuzlar. Yegiş şeker. 104. 4 çıkıp kaldılar maşallah. Batken'den gelgen. Şeyini kaça kilosu? Atasını attı kim dedi? Atasını attı? Prince degan qo'chqorning bolasi. Prince degan qo'chqorning bolasi ekan. Hadis'e verilen ballar. 5, 4, 5. 20 kilo. Batken'den geldi. Hadis degan qo'chqor atası Batken. Ekitiş. Halil Bayev'e çekişmek. Yego attı koçkur. Var mı? Lina Prince. Prince degan qo'chqorning bolasi ekan maşallah. Bolasi deylim de maşallah. Batken alıp ketdi bu esamlar. 5 boyunca birinchilikni alıp ketdi. Xudo xolasa. Ekitişlerden şempiyonu. Babayev Mardan ağabeysin. Batken'den gelgen. Hadis attı koçkur. 50 tane koy. Ooo başa yaptılık ben. Jeteke de kazak şivet tırcıyanı var. Bugünden Western Roston şampiyonu. Maşallah deb qo'yamiz to'g'ri. Do'st deymiz. Maşallah göz değiliz. Göz değiliz. İyi gitmiş maşallah. Göz değiliz maşallah deb koyuyorlar. Kara milyon degan qo'zi 25 gün. 2 ay 25 kunlik qo'zi. 85 kun deydi. Maşallah. Uşaqda Nazar akaning Uluk Kamsomol. Kara milyon degan qo'zi qo'chqor. Uluk Kamsomol'da koçkar gerek basa akırında tıra. Para öğretsin. 2 ay 25 kun. Maşallah göz değiliz sizde. 85 kunlik qo'zi tuanda bu. 85 günlük kozu. 60 kilogram maşallah. Uşaqdan Nazar akaning qo'zi Kara milyon degan. 51 aylık koyuyorlar. 51 жақшылау aylık. Kara milyon degan qo'zi bo'lsa 2,5 aylık. 2 ay 25 Tası kun. alato. Linya Uluk Kamsomol. Linya Hus. Ketdi maşallah. Demi 2 ay demek öte mıkta. 85 günlük kozu. 65 karam çıktı. Yeter 60 karam çıktı. Maşallah. Ha kozulardan var mı? Tamaşaga. Birbirler, hurmatlı işgirler, ana koyulardan Alatoğ Paradası'nın östürü boyunca 2026 yılının 31 mayda ötkörülgen көргөзмөсүндө iki diş koşmalar arasında boyunun büyüklüğü boyunca 3. orundu eğlegendik üçün Oriyev Aybek Borza Nurçik Kayman Atı'nın 3. orun dedi.
Koşkormaya çıkıyor, özüne çıkıyor. Koçlarımız bilen gerçeğinizler. Koçları gösterdi bakın. 3. orun. Bay Kursak Ozan'ın. Koşkordan geldirin. Koçları. Koçlarımız var. 2. orun. Ekstrem boyunca. Saçmaya dursanız ama dolaşıp gittirin. Raimov Mamasali ağamız. Çorlu'yu brilliant attı koçları bilen. 103 santimetre. Boyunun büyüklüğü boyunca. Bolcağımızdan Doğukat ha? Bolcağımızlar bizge de nasiplasın. Gösteğine şimdi maşallah yapırımızlar. Boyun büyüklüğü boyunca birinci orunda algan. İlk koçkor. 1 metre 3 santimetre. Koşullara zaten etkilegen ataslar ahmattır. Ançamıza dua yapırımızlar. Maşallah. 1. orun. Raimov Mamasali'ye baktı. Çok brilliant attı koçları. Nokattı koçları ha? Lilyacı. Lilya Mamasali. Çok iyi. Neresi gelip priz alıp da yok? Yetkinci orun. Baltabayım Kursant Ağa. Boyunun büyüklüğü boyunca 101,5 santimetre. Grom attı koçları. Kana grom? Grom attı koçkor. Celavatlıklar başlarına ne ülkesi kaldırdınızlar? Grom attı koçkor mu? İkinci orunda aldı. Ayverken tıkkı. Ayverken alıştın. Nurçik. Kırıklar gelmiş. Yerden benim başlamışlar. Grom diye koçkor mu? Priz boyunca. 3. orunda bağındırgan için Köküyüf Ayverken alıştın. Nurçik attı koçları bilen. 99,5 santimetre. 2. orunda. Baltabay Kursant Ağa'sın. Grom attı koçları. 101,5 santimetre. 1. orunda bağındırgan Nalbat ayından gelgen Raimov Mamasali Ağa'sın. Çorlu'yu brilliant attı koçları. Boyunun büyüklüğü 103 santimetre oldu. Çorlu'yu brilliant. Boyun büyüklüğü 1 Biraz basın. santimetre oldu. 1. orunda Mota. Kuzaraka koşkordan soralım. Nikola? Mota'nın nereye binip gel dır et. Mota'nın külüçü tavşırıp koylan da öz dersin. Çempiyon koçkor. Maşul. Çorlu'yu brilliant degen. Mamasali Ağa'sın. Çorlu'yu brilliant attı koçkoru bilen. İki diş koçkorlar arasında. 5 salmak boyunca 3. orunda Acımatov Ağa'sın. Kastan attı koçkoru. 130 gram. Koçkor geldi aldı. Koçkor. Acımatov Ağa'sın. Narkı baylan bırakıyor. Kastan attı koçkoru. 130 gram. 3. orunda. 130 gram çırptır 3. orunda aldı turna. Bakırak. Prizlerge. Maşallah. Başta 140 gram, 139 yarım kilogram. Nal. Hacı sattı. Koçkor tuğanlar maşallah. 1. orunda aldı. Salma boyunca. 139 yarım kilogram. Maşallah karanızlar. 1. orunda. Tapşır çat çat. 1. orunda bağınlar kardeşim. Gramada cana başka baygelerden biri motor silamakçı. Şovrakmak. Prince'in bozusu. Maşallah. Moped gitti. Moped Bu aldı. motorun iki çıkaç konusunda suyulu boyunca. Üçün da yiyilgenlik için acım kaç alır bu taraftar. Öz karası. Karayılca. 2. orun. Sululu boyunca 2. orunda. Kusana kalsın. Rekord degen. Koçkoru buyursa 2. orunda aldı. İki çıkaç arasında suyulu boyunca. 1. orun değilegen Aşrali taraftan
Ajax attı maçları. Ajax degende. Kaçkar özgelbede özlerle gelip alıp kettiler. Birinci orunda olan Kaçkar. Andağı bir etap menü koşatып koysanlar. Like'tan basıp turunuzlar. Bugünkü çağrılış mına şunday oldu da toğanlarına. Söyle aka. Birinci orunda aldı. Sululuk oyunca. Ajax'te geldi mi? Ajax'te de. Ya skuter tapka. Maşallah. Vallahi siz bir Dedim daha. minge mene ketip kalan aka. Adro nayı mayda köyledat. Ha. Bak ayda ayda ya. İyi özüne. Ha. Maşallah. Koydu bağıp. Nana. Maşallah. Ya aylan öyle tatip edet onu. Ha. Sekin ayda çek. Bol gitti. Bol defter. Hurmatlı konak. Ha, gitti. Birinci orun sululuğu oyunca. Tep düş hayırlı koşmanlardan. Prezident